Pues estaríamos poco, Fernando. Okay. Ko ga oku um na na tåtftaf na makmåta how pat stay up late? Koga nyamu, makmåta tåtftaf, pat bumaan. Like, do you like to wake up early or wake up late? Stay up late. Pat wake up early. T mutually exclusive and just yeah. Lagi malata, you could do both. Sinusog ito rin. Do both, Hanggang no? lo No, like, kum yeah. ga oku ga mu. Manu ganyaku. Uh, Finainen do dumesbela to stay up late. Yeah. Pues como laga how dumesbela, pat mota taf. Ah, Jahu dumesbela. Gimana kau? No. Jahu puengi. Mm. Uh, oh, tiu sasengan nati ogaan ju na tau nati tau ogaan ju no low jauh dumesbela. Jahu Oat mac, right? Jamu oat mac gi tasi gi puengi. engan. Ya, jauh mau magitasi gi puengi um gi walofun. Oh, Sa ila has hafno. gua kalan gua kandit uh, dangin walofun. Oh, mm-hmm. Dangin walofun ipilan. Uh, ya, jauh daging gua mun jauh maigu después di tatalo puengi. Kalan ala una pa alas dos git sa tangmak. Jadi mas jauh pa be maigu. Lo kalan tisinutogwi kada dia sa matututo ni tsetso gi alas 8. Pues debi di be fak mota gi alas 7. Pa jangin, malagzo pa be push it alas 7:30. Lo, yeah, adzu, yeah, lo, ja, wana ba no magmamata do tough da jawa sa sinuto gwai to ku morning routine, no? Mm-hmm. Kay tinanom ho, gibentona, u jangin esta ora be u una finotsu iguihan, um, or una finotsu iguihan, ugwes ko sinefenhu, u fagasi matahu, sumotsutsutsu, um, ya ja, adwa, pidadu jauh, or jangin gua no tiempo, u partitikay gitola, jan, ya, Mm. na tibidot, no? Law, yeah. Pues Jawa Toridos, magay, law, Mm-hmm. ganyan ko, dumesbela. Okay, okay. Haffa ka makilik niya chatangmak? Early morning, kalan, desdi tatalo po ingi, hasta ki, machakchak kattan. So, tatalo po ingi, midnight, Okay. machakchak dawn. Oh, So, tagi, gini kita gawahan, siyempre, alas dos si sa tangmak, hasta ki alas 6. okay. Gi, yeah, edigi sa tangmak. Okay. Ya, ogaan na sa tangmak. Pues ogaan, uh, ginin machakchakatan hasta ki talawani. Pues desde a las 6 hasta aquí a las 12. Okay. Okay. Yeah. Chatangmak. Chatangmak. Jan Yeah. machakchak.
Machakchak kattan. That's dawn. Oh, Sunrise. kattan. Machakchak kattan. When the east splits open. Machakchak kattan. Whoa. Kattan. Whoa. Okay. Kattan, you know. Hmm, okay. Dahagu? Um, gaoku na makmåta tåtftaf. Sa gwaha routine hulokwi. Gwaha zoku routine lokwi. Zahu exercise nada. Then yeah, ti siña tu dumesbela ki idåt-hu paku. um, kada kada saken hutagi na be dumesbela gi permet na ineru gi unu na permet Gi Ano Nuevo? gi anu nuevo hungan um dan tisinya gi gi mapus na saken or ila tåtftaf na saken I cannot dumesbela zuk galas 11:30 then Well, fell asleep my good. then my good hunken yeah torui mana tungoku ma tunguha na tisinya dumesbela zuk Hmm. yeah Mantap. Coba. yeah plus Kia and ora mag kia ora magmamatao gi again. um alas alas cinco media. Enggak, tough, tough, tough. Tangmak no. Pues ya, magmamatao gi sa tangmak. Chatangmak kan. Ya, Yeah. tough, tough. Ba. Yeah. Ya, gua mampus tough, tough no. Para gua. Yeah. Lo gi jaguahan zahud magmata alas cinco pat tough loqui sa you know mamalongu to like a nakuna namizas. Like I was running very long distances. Um yeah, mamalongu. Malalago jo. Oh, Ma, logu. Okay, mamalologu to yeah, donc luna minalogu. Um and um yeah, dengen magmata to yatrasao kalan siete like tisinya malaguha sa golf might be Paraguay. Golf engan. might be ha Paraguay. Gua ti jauh malago. Tipon gatsa jo malago. Mm-hmm. Gua no si sa susangan ti mafa'tinas jo pa be falago. Mafa'tinas jo pa be famokat. What about Hoffa? Pa be famokat. Oh. Wasn't built to run, to walk.
sa i adeng hunay fino jomok jomok i adeng no no jangan nun natin siya iman maulek siya na fafalagu Mhm. apa posisyon niya mandalalay ading ni Enggan Go, masuk-suk. ya hanggang masuk siya no Logo ako kalan sa susongin gifino English I have a lot of leg meat bula bula sensen gi adeng husya no Sensen? a lot of flesh meat right pues afestino ya ti maulik ju malogo magay ti mafa'tinas ju pabe falogo mafa'tinas ju pabe famokat sa ti I don't have the body for it iti i man maulik siya na fafalugo na no sa susiya man masuksok dan dongklu i near rib cage Mhm. Zakala utuma esti sa matugi esti no Mhm. Mhm. sa matungo esti na itatataw niya kalansangi no Enggan, enggan. dongkulu corazon niya para Mhm. u Mhm. Met good i corazonya niha. medbud corazon niya dan dongkulu no dan dongkulu i haof niya dan itidan niya dan i kanay niya dan i ading niya man dalalay no Mhm. man kinifis man masuksok lo wow kalan uh, perfecto opposite dongkulu i adeng husa jomuk pinobiyahu sa anay sa ju ilag niya oh pogo sa jomuk i adeng mo naku oh no ya dongkulu i adeng dongkulu dagon hu lokwi dani tiu sa sengan na dongkulu i kanayo siya lo uh, makat makat i adeng husa pues ya aja na usa sengan na team sa gitempun COVID kalan toda jo ko exercise pues malagju pa be malogo no pa be Mhm. falogo malagju malogo pues humudung jo Mhm. uh, Mhm. dan malogo jo da utagi kalan tres pa contribui da gimena tres pa mina contribui la ku bosta Ja, ti Tita. me ko esti sa you know ti ko ti sino hulanga I can't bear it Langa? ti sino hulangak Langak. or yeah langak pat langat I cannot bear it uh, it's too much for me. Sinubulan. Yeah, sa MacBook zo humagong dan gin lalagu zo dan puti sa note to my shins. Oh. Yeah, pues no debidi gawin na tempo na debidi fanisio 8 na exercise. Pues tutun push-ups dan edzo na class. Push-ups dan arm curls dan edzo siya. Mhm. Dapat be logo mga zo ade. Tibe follow. Oh, Haffa like Ha'uf? Ha'uf? Chest. Yeah. Ha'uf or Pat Ha'uf? Haof lo I haof. Oh, okay. Chest. Yeah. Ha'uf. Then gua lokwi tataotao, nyanyangu lokwi, no? Gua tataotao gymnast. Gua tataotao Mhm. hafala. Gua tataotao, Mhm. Mhm. uh, you know, Luge. The Winter Olympics. yeah. Luge. Giluge lokwi, yeah. Lo, yeah, ti mafa'tinas sa pabefa logo. Yeah. Sa um man tempo na ti maulik ju lokwi munyango. Um dan manulik ju class seafaring gi EOG. Mm. Dan matagiham gi Munyango. Um, pues kalan 5 pa saisan
ni manmatagi da unua taigui, pues entry i cinco ni matogui i tagi, uh, guawa tiu pass. Ipu malu mapas sa manyangam di swimming pool, no? Mhm. Tapos Mhm. ang online na, nyango quattro biay, Mhm. desdi desdi estre banda guatu gi ocho na banda, quattro biay, no? Mhm. Mhm. Da guahu tiu hula tumogui. I couldn't I couldn't do it. Like maput para guahu, no? Sa tiu kalan utungwa like doggy paddles and edu la klasin, stroke lo uh tisinan to with doggy paddle. Sinan to we crawl but edi imagahit na stroke so Mhm. tisinan paddle then go atuka utog with doggy paddle kalan sempre uh dadas zo tisino utaka i Mhm. i quattro laps, no? Mhm. Pues, ya, pumaraju jagwawa tiu pass i swimming lesson. Oh. Pues, puri tiu pass nai, mana itu swimming lessons. Um, devi di be fanispia fa fanagwi munyango, no? Mhm. Tamen yuli ju swimming class. Ja anai mana ma jaju gi 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 hanum when they made me float in the water. Mhm. After that, after manu no mafondo, how I sank, right? Masangoni jo gili na lahu takan gisti. Na kalan di tataotao mo na kalan gof solid, tataotao mo kalan dense, no? Dan tadikaw sink to sink, you know? Uh, it's like I've never seen it before. And I was like, utong wa, maput. It's hard for me to swim because I like I'm sinking as I'm swimming. Tonggan, Ito tonggan. tao dense, no? Right. So kaya ocho siya nakauto na kalan ko, bula kalan jomok didi para afalo, map tilibyon or timaput para u maza Mhm. gi ano. Lo guau I have fat on my body too. Lo no it's not in the right spots. Yeah, masangoni jo na jangin gay gitu gi pool Mhm. kalan tisinya jo maza. Wow. So, jangan kayak gitu kita asin ay Mhm. tisen maput tabe Mhm. maza. Lo Mhm. mapau ni pumalo magoy. Sa idoko ako mafanan nito kalan idoko center of gravity but ofa ti maulik para be maza. What's that? So maulik pa be liuf uh Believe? Oh, dive? dive. Pues benti iman na benti itigi siya iman liliuf. Maybe those were the divers. Pues maulik kita total pa be liuf. That's what I built to do. Lo ti mafatinas pa be falågu. Ti mafatinas pa be luge. Masafa. Or pa be gymnast. You know. So maulik jo sempre nalili o flow. Hmm. You do. Yeah. Afa i Finaisen gudi? Oh, um, ko ga o mo na magmata tåtftaf pet because we were I was talking about nui um mum mumalagu to gi tåtftaf. Na jamu malago ha. Tapos Yeah. adyo na jamu magmata taf-taf sa malalago ha.
gi egan no pat gi chatangmak sa Mm. timay so sila wow ti zao malog Okay. Lo ko jamu lumiuf? fanan gi magawa tad na chagi muli uf tadung Mm. Lo listui tataotao mu. banana yeah banana Siyempre listu. was yeah India benti be chagi muli uf Mhm, mhm, ti inalululadzo mhm. How about can make it like mia hulat? hulat is also to like uh to be able like to bear something or to be able to do it. So like tiuhulat tumogwi is like I didn't get to do it or I wasn't able to do it. Rather than saying tihunat siña tumogwi, you can also say tiuhulat tumogwi. Or like if you say like uh tiuhulat for my singwit, that means like I wasn't able to ask him. And Okay. because of other circumstances or because of yourself, right? I wasn't able to ask him because of me or because of something else that happened. Tiuhulat for my singwit. Okay. Okay. Tiuhulat for mafa'tinas. I wasn't able to make it. Okay.